najprej Branko Radun i Dragomir Anđelković gosti su večerašnje emisije debatnog kluba na televiziji Most. Govorimo u nastavku o skupštinskoj, najavljenoj skupštinskoj rezoluciji o Srebrenici. Nekako su ove dve teme, poštovane kolege, na neki način u simbiozi. Ja bih ove dve teme povezao na neki način i kroz rad tribunala u Hagu, koji mnogi kritičari rada te institucije nazivaju NATO sudom. Pošto ste obojice istoričari, kako sa ove distance i posle svih iskustava sa radom tog tribunala zaista ocenjujete neskrivenu pretenziju da ta institucija presuđuje istoriji balkanskih ratova iz 90. godina prošlog veka? Pa to nije nikakva sudska institucija, o tomu se već mnogo govorilo. To je NATO, institucija za pranje prošlosti. NATO je stvorio instituciju koja je trebala da da zvanično tumačenje istorije. Otprilike kao u Sovjetskom savezu doba Staljina, kad se formira komunistička komisija koja treba da da zvanično tumačenje istorije 16. veka. Tako mi imamo NATO komisiju koja na ljudskim sudbinama, optužujući ljude, proganjajući ih, treba da isfalsifikuje, isfabrikuje istoriju ratova za jugoslovensko nasleđe. Jedino tako mislim da treba gledati na Haški tribunal i nikako drugačije. Povezali ste NATO, Srebrenicu, Haški tribunal, a ja bih sve to još povezao i sa ekonomskom krizom. Jer sad zadnjih dana, nedelja, kod nas je ponovo aktivirana priča o NATO-u i na novim osnovama priča o Srebrenici kroz predlaganje rezolucije. Ja mislim da to ima veze sa pomoću koju su zapadni mentori dali našim vlastodržcima tokom prošle godine. Nama se približavao ekonomski tsunami, naša privreda je na ne kristalnim nogama nego na kolenima. Od 2000. godine potpuno smo imali jedan kriv, poguban koncept ekonomskog razvoja, zapostavili smo industrijsku proizvodnju, ona je na nižem nivou nego u doba sankcija. U ovoj zemlji se ništa ne stvara, sve se svodi na veštački rast bruto društvenog proizvoda u trgovini i u finansijskom sektoru. Sa dolaskom ekonomske krize globalne, nestankom investitora, poskupljenjem kredita, bilo je jasno da će ta ekonomija doživi potpuno urušavanje. Naši vlastodržci su vapili za ekonomskom pomoću i dobili su 3 milijarde dolara od Međunarodnog monetarnog fonda, a Zapad pomoć uvek skupo naplati. Mislim da je cena te pomoći između ostalog i brže stupanje i približavanje Srbije NATO paktu, odnosno ispunjavanje drugih američkih zahteva, to je prepuštanje severa Kosova Albancima u nekoj formi, kako je kolega Radun rekao, da javnost u Srbiji ne primeti, i konačno to je i usvajanje takozvane rezolucije o Srebrenici. A mislim da cela ta priča ima jednu tragikomičnu dimenziju. Vidite, Srbiji se zabranjuje da se meša u poslove drugih zemalja gde živi srpski narod, a Srbija ima legitimno pravo da se itekako meša u bosansko-hercegovačku politiku jer je garant Dejtonskog sporazuma. Kad god neko ugrožava Dejtonski sporazum, Srbija ne da ima pravo, nego je dužna da reaguje. Ona to ne radi. Znači, kaže se Srbiji, ne, vi gledajte svoja posla, gledajte samo Srbiju, a ne mešajte se u pitanje drugih srpskih zemalja. A opet od iste te Srbije se očekuje da učestvuje u krivici, da kada se radi o zajedničkoj srpskoj krivici, onda predsjednik Tadić i neki drugi funkcioneri koji su spremni da tako nisko padnu, idu okolo, izvinjavaju se za sve i svašta i da prihvataju u ime tih ljudi krivicu, u ime znači ljudi iz Republike Srpske krivicu koja postoji ili ne postoji, ali nije na nama da to kažemo, a s druge strane i da sama Srbija se s tim identifikuje. To je zapanjujuća asimetrija, ali asimetrija koja govori o mestu koje je nama namenjeno u tom novom evropskom i svetskom poretku, a to je mesto ubogog krivca za sve i svašta. Da, rezolucija o Srebrenici, vi ste o tome i pisali i govorili tamo gde je to bilo moguće u javnosti, političkoj javnosti, objašnjene moralnim i vrednostnim kriterijumima i razlozima. Da li je moguće, pošto je reč o jednoj vrlo osjetljivoj istorijskoj i političkoj temi, jednostavno ignorisati političke, pravne pa i moralne posljedice usvajanja jedne ovakve rezolucije, posebno u okolnostima kada, to je opšte poznata činjenica, evo malo pre i govorio gospodin Anđelković,
postoji jedan strašan pritisak na rukovodstvo Republike Srpske, na Republiku Srpsku, da ne govorimo o Mesićevim izjavama. To je skandal bez presedana, prije Zapad, pa i NATO potpuno prećuta. Treba zapravo sve to zajedno posmatrati, i taj NATO lobby koji je plaćen da propoveda Srbima blagodati ulaska u NATO pakt, i znači taj NGO, tu NGO scenu koja nam propagira, znači tu priču da smo mi najgori narod na svetu i da je u Srebrenici se desio genocid. Znači to su vrste pritiska na Srbiju da bi mi demonstrirali da se odričemo Republike Srpske i da je puštamo niz vodu. Jer prihvatimo rezoluciju Srebrenici, mi udaramo nož u leđa Republike Srpskoj. Mislim to da se zna. I ne samo nož u leđa Republike Srpskoj, nego nož u leđa sebi, ako moguće sam sebi udariti nož u leđa, povodom Kosova. Jer ako vi prihvatite genocidnost Belana, na 1% teritorije, i ako to teško da se uklapa u definiciju genocida, da je na tako maloj teritoriji bez plana, nauma, i da nisu učestvovali civili, da nema žrtava civila, nego su to ljudi koji su učestvovali u ratnim operacijama. Ali to je sad jedna druga stvar. Ali ako vi prihvatite to, vi zapravo onda legitimišete oduzimanje Kosova, jer država i narod koji učestvuju u takvim stvarima zapravo i ne zaslužuje državu. Zapravo vi sami sebi nekako presuđujete i kažete Republika Srpska može da se utopi, jer onda prihvatate to da je tamo napravljen genocid, jer postoji jedna stara teza da se na zločinu i genocidu ne može okoristiti neko. Niste mi, ne znam da li ste me čuli, mislim da je vrlo važno da upravo u ovom momentu čujemo vaše stave i promišljenja o izjavi odlazeće hrvatskog predsjednika. Ja mislim da ovo nisu uopšte slučajne. Posebno indikativno to ćutanje Zapada, prosto ni NATO, ni ja mislim da iza te izjave stoji Zapad i NATO i Amerikanci. Pre svega Stipe Mesić je viđen uvek kao jedan čovjek, američki čovjek na Balkanu, i on je odrađivao uvek prve poslove, i hrvatske službe su odrađivale prve poslove na ovim prostorima. Na ovom sajtu Vidovdan je recimo jedan hrvatski autor Margetić pisao kako Hrvatska obavještajna služba radi na Kosovu protiv Srbije, i Hrvatska je uvijek radila protiv Srbije. To nema tu nešto sad novo i naročito zanimljivo, i ja ne znam čemu su se ljudi nadali da će nas Mesić počastiti za Novu godinu, ali jednostavno rečeno Mesić to nije rekao slučajno i svoje volje. On se negde priprema za možda neku novu funkciju, pa eto pokazuje, znači odrađuje posao, i posljednjim danima svog predsjednikovanja on zapravo treba da podrži nezavisno Kosovo, da prisili, da izvrši pritisak i na Srbiju i na Republiku Srpsku, da se zapravo ukine Dejton. Jer oni pokušavaju da Republiku Srpsku svedu neku opštinu i da zapravo prekrše taj dejtonski dogovor, i veliki pritisak se vrši na Srbiju. Srbija je izgleda poklekla. To je problem. Srbija je poklekla, i ta rezolucija u Srebrenici je zapravo u funkciji tog legitimisanja otmice Kosova i gušenja Republike Srpske. A i izjava Stipe Mesića gde preti ratom, to jest slanjem vojske, ili kako je posle još ublažavao tu izjavu, Srbija jednostavno nema odgovor na to. Da, ali evo ja bih podsjetio da... Mi smo samo to prešli preko toga. Nije problem što je Zapad ćutao, je problem što je Srbija ćutala. Pomenuo bih jednog autora kojeg smo negde polovinom prošle godine zbog sjajne knjige moralistički fragmenti pominjali, to je profesor Milo Lompar, koji je također potpisao proglas 200 srpskih intelektualaca, i on je u jednom izvanrednom intervju, u jednom od posljednjih brojeva onog starog NIN-a, govorio o, citiram, infantilizaciji srpskog javnog mnjenja, i upravo je pravio paralele sa, ne znam, hrvatskim javnim mnjenjem i kontinuitetom njihove politike u odnosu na srpski narod. Zašto pominjem ovo? Zato što su bila zaista velika očekivanja od promene na hrvatskom državnom vrhu,
mnogo su se srpski mediji bavili predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, pa onda izbor Josipovića ovde komentarisan malte ne kao presudan moment u normalizaciji međusobnih odnosa i onda je naravno usledio hladan tuž za srpsku političku klasu, a to je poziv predsjedniku Kosova na ustoličenje 18. ako se ne varam februara.